জীবন জয়রিয়াং তাই অমিত Khalainai তিনি welcome song present Khalainai bayi te khulumkha তিনি 2 তারিখ এপ্রিল তিনি 2-3 এপ্রিল 2022 তিনি পার্টি Ipft ni রাজ্য সম্মেলন হইতঙ্গ সালনি বাংয়ংনাই তিনি আমো 5th state level conference তিনি পার্টি Ipft ni তিনি 2 দিন ni বাংয়ংনাই কইলাংkai sengoro তিনি ni pandangkai sumber 3 cengnai sengmani porewo ceng jetini kupirok chaki mutung jagnai te welcome speech khajangnai heklai kabangma tini first session tini GS ni report te tini divisional level ni report okesen khajangnai te joto tini allied organization ni boceng report nanai okai khlai sing tini sengi tongo te khana hangkai kana tini belai guruttopurno tini tongo kana ceng tini present CC committee executive committee sabai rejagnai oke reform nai obairo tini program tongo tini ni tin conference state conference belai khene important belai guruttopurno sarati parambarau nahroi tongo tini kabangma decision nai tini phainai salo tini party Ipft tamu step nanai naya abra salai jangnai te tini government bai bhaino chungte allied tongmani au bahake uitong bosu samprok ham hayabo salai jangnai chung detail chung present political situation abaki chung salai nai te jotto tini division level ni report chung nanai a report mamani porewo chung tini future course of action future plan chung khaijangnai abonge angkhakawo tinamo state conference Ipft party ni balai khane important tei chini sarati par barok rok je borok chini tipralen hamjangnai state hood hamjangnai borok phai tongo borok share khainai tei jot to chini leader of share khainai angkhakawo chini Ipft party chini 2009 hori cheng phaimani tau 2022 ongkha chini kabangma sam tangmani abo chung salainai hase general secretary hisabe ang report nai chini 3 bosorni report already ready khaika abar chung report nai ei public rok abar report ni bisingtui chung kabangma chini achievement ba chini bro drawback tong chung bro chini party ni durbal tong abar salainai ei khainai salo tam khailai nai abo ti bising detail chung discussion khainai hambai